Klardak Tokso on 6 schedule part 483 and then along pinang many to perform lo la bang so to perform along itong kating hon EPSLC president akihai sar jaya thara lang ni ay setiap lang le bang so Tokso long pinang many to perform lo Pardon. Pinang dia lang bangke karbiang long burning issue lo hai setelah bang so burning issue lo so atomon एक हेडुंग अतोमन कार्बियंग लो तमस काउंसिल दम किदी जॉय pan penahan bori lo hala bangso kidi joy alam ke bangeti lo PGR VGR EVICTION ji alam kidi joy fancy penahan karbiang lo tमस काउंसिल dam claim tap claim full basi ini disarapan pinong de karbi ponji lo mangke PGR VGR EVICTION ji apan karbiang lo tमस काउंसिल atum tarik kreasi notis pilot. Japong po. Oh, lano lah Agos. Kali Japong po. Agos kali Julai. Julai Japong bonita sebelum tarik kreasi sebelum. Julai ceklo 11 ani si council atau notis pilot 15 days angkong. La date temangke stay order ki kalam itu doning ko era hini atau stay order kelong subangke tarik kre hini. La Julai sektor la non kedam tang. Sita halamang so stay order lo karbiong long otomas council pen halabang clear tu de hadang tok do mo itu sa kana pada halatum kupia potsi code along epia dunde det lo labang solam karbiong long rapini anda chinila la pen rarafam Pinianta karbiang lo terus council tum Klardak lam cethana helan labang sulam ki dia pasti jak tap punom malam lasi star ben and Klardak ben bahan kuki posila tum epiar ram de lo labang sulam ram leran pat cinta sa Kardom alam ke lapulo Chris year ni Japong po Chris year ni July 11 ni Karbiang lo Autonomous Council atum order pilo je nikre pongbong pupali nikre pongbong la PGR VGR along lepen keroni la pen utor borbila along pen jasmet keronia ba ni masih la so notice ni keronia ba hala dak pen eviction po hala encroachers sa tompan non tribal pen kedo tribal kalidiat atau apa eviction mani tharlit etpok lung etpok ama kupuson tong hala encroachers atau holam punang ko lagi bihari atau alang litu high court along damlo bang inquiry rahini atau Don inquiry ini itu Sanjay Bhagat Lapen inquiry si Don inquiry si itu mana kata we Don inquiry ini alam itu case file download case number WPC 352724 la nang litung lang dat si Meji Bondo order lahir a case lahir lo anke halo bang sub case bidang lo amad dak justice atu dak order ki pialong ke pulo justice tu order ki pialong a order a paragraph angding hinialong the learned senior counsel for the petitioners has submitted that the standing counsel for the KAC representing the respondents number 4 to 7 was informed for listing of the matter today. None appears on call for the said respondents.
order là hello nang litum me thang gala mobile phone along technology là hello ala number 2 along cái top hala don inquiry ini tu case pidam lo eviction nang ni pu a case pidam lo bihari tu ada amma hala bihari itu advocate abang da Carbianlong Autonomous Council advocate atau mapan birta pilo da inform for listing of the matter ama in nota advocate ke do ko ano de bang ko bag do kom la Carbianlong Autonomous Council advocate atu hala tu in nota dun de kuda non-affairs on call ke hang sita ke hang anta lalu arjuje det dunde det ama hala don inquiry hini itu our side long lock lo ama no mat ke eviction nang ni pu order pape pass det akhima council pen hanga pudun de ke lama si hala high court ta hala bang inquiry ini don inquiry ini abihari atom alam arjuna kokla la si dakulo the petitioners shall serve certified copies of this order to the principal secretary KASC respondent number 5 to bring this order to the notice of the state authority. The principal secretary of Handang po alang lida tuliran rong hang ke hai omor sing tiso ke hai la tu apan akhima alang litum si eviction ke claim nang popot la si alang litum pan birta pivek nang ji isilang danang jong net posa PGR EVICTION ye pan council dum kupi possession pa ong re labang solam di nomor itum chini nahi man ke kedam tang Carbianlong di folong de ira solam kedam tang amingkan MSC election juddet pe nikke bangbong Carbianlong tum BJP tum ke hype rong di fulam ding road rong pang firalong Carbi itu mah hema bang Kipria bang ke aso namun kapong latum high court pen ST order choajia panda Carbianlong Autonomous Council tum ST order la pipe hala sot bang ke Carbianlong Autonomous Council pen kacutoi don advocate tum ta hala sot bang ke tendu sita pini non itu ke thaigo bang ke PGR VGR lo ma bang ke hala bang so ST order kipia hot hukum kipia hot bang Carbianlong Autonomous Council pen kacutoi don advocate tum bang ke EPR dun hai hede EPR mane keklem dun hai hede keklem dun hai hede te la bangso na kupian posisi keklem dun hai hede lo alam bangke la bangso Carbianlong kacaria CM Bensinglong BJP RSS bongko sena ke Carbian ke mate inglong so ke man kera itali lo bangke ang theke non Klardak lo kete Klardak lo alam itu eviction ke claim ke lo la kecil pinak apa claim ke Carbianlong arlo ke Jadi Carbianlong arlo ke Carbian tu umpan kape ninglong arat tu umpan ke lagi eviction claim ji lagi ke claim ji cot kali ka claim ya lo rong pang tira long hala tu rong pang tira sorda high court long choning ri jam lo eviction nang nipu amala council advocate atum si eviction nang jipu pudun tip lo amat istiorder pidal anke ili tum sini na ye council advocate atum ke aning ke hang ben le hala da kardap dun kali la tuga arul lo lake la CM EM atum popima gipu la son ningje dunon ceklan dunon tu ansi alang litum
dun charge ningye dun charge yong si ceklang dun nang ni ningye dun nang ni polotam te CM tum yong si ceklang dun nang ni ningye dun nang ni polotam te counsel advocate tum ke ceklang dun de lo ningye dun de lo la si non ke theklong ke non la ra ke klang al ko hello CM la pen EM atu la alang litung a advocate apan ceklang dun ri uklok lo ningje dun ri ukok lo hala eviction ke pape dolong le eviction pape claim long le det nang ji musi alang litung pudun turong lo kaning ye dun de pe no masih ki pudun lo la pa ya Ken mun de mangke la ke nang tu still dar chela noi poteng kalang lo stay order pa che wan na wa wan lo Kane la ke ini cuma ke pan ingong so ke pan keraya political party ka lipu bangke ang ke Klardak lo. BJP juga kali le la Klardak BJP ne kalau national political party ke lake ingong masuk pan kera tunge rai kom ke pu bangke ang hek pini Klardak. Oh lada ki pu hala order la bang kia tu pulo bang kia tu advocate atu bang clear tungge inor pada nomor 4 bangge Karbianglong Autonomous Council represented by the principal secretary Karbianglong Autonomous Council lalu principal secretary lo 5 laben nomor 5 bangge principal secretary Karbianglong Autonomous Council amit ang matalo hala aprang bangge principal secretary council afansi karjapira laben nomor 5 bangge lagi amethan council AP principal secretary amethan mata arjab ani ke hang penta arjab dunani apollo lapu abang laben joint secretary in charge revenue department Karbianglong Autonomous Council lalu laben assistant revenue officer Dongka Revenue Circle latum anda dunde det Bangkau Klang Kuda ko ye. Dunde de kangjang bang principal secretary ta dunde, joint secretary ta dunde, assistant revenue officer ta dunde. Jo. La ya. Athema la ange ki dunde polete matha tha. Adai lo tung si adai ko. Adai dulu sita hedi. Adai dulu. Sita la tungge officer chak ke di. Ketoi nai lo tung. Ketoi nai ke CEM tung ke de. La tung si toi dunde de lo dun ri ko. Hala tum bihari tum stay order pache one long nang kulo nitum eviction hai kulo ya alam bangke alam isia video long ninge dosa la PGR VGR ke oproposal ipula kusialang ninge ninge non magic lang hamlo oi alang ninge ke non ta video tu lage nang tu social media long nang tu YouTube long lang tu teklong ji alang li la bangso election na campaign hora lang ninge la hai PGR VGR ke lai eviction se lai ke oproposal kusialang ninge pek do la bangso la pen non te tikok de loge arni si CM ke hai pulo DCSP atum anda neli room sido boleh hadi noni ke teklong bangke DCSP atum anga alang li room sido setahala Muna Chauhan lapen lanon dakedo ini Sanjay Bhagat lapen bang koi rahini hari anke Pawan Kumar latum anke CM room lagi tu kali CM aputhak sih gitu CM jarum itu tunang galang layu Klardak labang suar High Court order ben Klardak lagi lapan aku tu tulang sali kami panam jadi non PGR lo deh kedam tang penangan ningkan ini literal apolta before railway line along leg railway line di posisi Karbianglong Autonomous Council tu eviction sedang ulah talu kalang question hoता है la dani tu railway officer tu pancing kidang lo railway officer tu pulo netung ke eviction nangi pusi pulo amat Karbianglong Autonomous Council tu eviction sedek pusi naga thak tu the eviction sedang tuning lo pining kali lah tuning lo ningkan si literal kan isi dam tu sita non bangke itu kecili dai bangke la donin ko rahini atum han del eviction si kali lo kepa thesi donin ko memang isti order perbicaraan lo nege non la bangso isti order dah tu isti order chana pura tu mani biar ke Don Harun ke pulo ne pilo Don Suri hinisa Don Suri ni itu mangke eviction telo mangke la bangke non iklan tension lo ache done inko rahini ta isti order pijel lo hatu na
Kalang pun. Kalang. Alam tu pun lah Tuhan jauh setiap dah pilih Tuhan setiap dah pilih. Kalang. Kali masa. An ke ala tu pula di. Netung ke eviction aja kong tawi pu badi. Aja kong kena ahut pen ke alang litu aja kong intang pik sige cipu DCS pian na ne rooms gitu sige pu. An ke hapu ke la eviction alam nang lilo te ala tungge aja kong awi netung ke settlement nang ta long lia patak ki pian na aja kong awi pu. An ke lahilo kitab lo Assam Land Revenue Manual daksila manual along si Assam Land Revenue Regulation 1886 tadolo ante aja kong awe pu bodi aja kong awe pu bodi alang litungi pu ke la eviction se det ya bhansi aja kong awe pu alang litu PGR VGR lompen eviction se det ya bhan ke chia to man eviction se det ya bhansi aja kong awe pu alang litu ke krong re aja kong litu sita abuyo hala DCSP lompen itu APHRC to bhan pula te aja kong dulu karena pecok na peteng dan itu pan vilo lagi. Ateman itu ni inglong arat tu menjok na itu sini je ben. La bos alang itu mana pecok na jok na peteng kam klever. Ange jo ajak kong awe pu budi la dak lang non je. Ari sihat tadi inut komane kapere dun te kabang putang. Alang li polon itu siksidul tengke settlement ajak kong awe pu budi. Kalau settlement dan nilihat settlement alam dah aku budak Alai ni rule alam dah. dah kipu yo. Provided that the Mikir Hills Land and Revenue Act 1953 bolong. Mikir Hills Land and Revenue Act 1953 Section 2 along. Section 2 along pula provided that all references therein to the state government and the deputy commissioner shall be read as referring to the district council of Mikir Hills Autonomous District and revenue officer. Alang ni po damai alang itu pulo government Assam government pen permission nanggi jati po bani. Alang itu man pu elo autonomous council hello Karbi Anglong Autonomous Council ke Assam government pen Jehoman lo pusi dakato. Lapen ke deputy commissioner ke revenue officer revenue officer pen Jehoman lo pusi gitu. Dah. Ante aja kong pusi abide pusi revi Assam state government lo ke damna la kam ke dulan. Anke langka de. Alang itu settlement aja kong abe pule boleh kata. Settlement aja kong abe. Jadi, angin ni fancy la than tapre body mislead body than tapre body. La sinang itu la rak atung kacini kan tung tengah akita kira cinang krai tu. Ni liget hana hok mapima. Akita cinang krai por hiwere ke pilo ke kisung kang gitu. Alah kaya lah kenang nilai tu kan lo. Nili itu kali, kau anak pakai je. Sudah kaya. Rules under the Land and Revenue Regulation, Chapter 1, Settlement Rules. Laswa kitab ke Autonomous Council tu NN lo mati ha. Aja kong. Settlement Rules dulu. Ku mesti settlement aja kong abe pu hilang. Tipu bom lang. Settlement Rules ta da Karbi Anglong Autonomous Council aja kong dulu. La sidak pulo. Rules atau bangsa alur settlement rule. Patah ki pije phana aja kong dulu. Patah ka cancel ya phana aja kong dulu. Laben ke patah ki pipia thai long le cerai mare tumata ki plungi kathar li aja kong dulu. Ladak rule 18 long lagi ni liye ka tokali mislead punang ni. Ni liye ka tokali lagi. Bahana ajirding o 1886 Harokrener kebra trok aning kan sila ketok. Lapen la so losi Assam government lapen Karbi Anglong tala si enbom lu. Ladak tok lo. A rule 18 lo. Bulo. When such person has entered into possession of land that has previously been reserved for roads or roadside lands or for the grazing of village cattle, grazing reserve apa lo lagi tu.
or for other public purposes, or has entered into possession of land from which he has been excluded by general or special orders, and when further there is no bona fide claim of right involved, he may be ejected or ordered to vacate the land forthwith. Forthwith. And the deputy commissioner may sell. Deputy commissioner madlonte ladak pu logedi. Deputy commissioner pulote lage revenue officer. Aro gali revenue officer. Abhi do ladak hai. Ab pawede la revenue officer akam ke revenue EM lo keklem. Revenue EM hello revenue officer lo. Revenue EM ke mala batante Omor Singh kisu alang li eviction unlo ang non nga alang li ke MP tulang MP EM tulang alang li aja kong tepik lo bugen Hini aja kong tepik lo bugen pia polo people eviction acha ko ni li pudam thule po ili tung jong tu nang kok le po hala encroachers PGR VGR long encroachers alang li tung ke pheri lo hala tung bihari pina kapot kece pina kapot si eviction hai hedet hala sarke pangju inut vet along le bihari tung cerai khip lo high court pen da order do lo hala bang eviction hai hedet pia por lo ha athima ande jo an karbia to fan karbia fan sarke pangju vet yongi ta karbi gedi karbia fan kerap kangtung te ke hai he bodi kerap ke hai he bodi ade mahada bihari do o por karbia fan rap hai he labu bodi itu ma counsel itu analang litung pulo netung be DCR SP dan itu ma room sidu tabo ki putui anga itu teknong lo hala bihari itu ke sita itu ma CM aputhak sidu alang li bihari room dulu alang li si bihari room gitu lapu yo ke alang li bihari room gitu si hala DCSP to ta bihari room pon si ke pon to ya pan si kabor itu pendai sia question dalam sab nang kabi ni nang dok to PGR long long le hai non tribal atoma farm land pata commerce ki pilo lasta question dalam sab pena to meri fana arju hai जे नॉन ट्राइबल अतुम भान पीजीआर गियर लोग को मारो लेन पट्टा की पीगे रात तुमने की पीगे लिखे रोंग सोले पीगे लिखे लगे कार्बियांग लोग ऑटोनमस काउंसिल लेन आईए मा लेन डिपार्टमेंट तुम सिस्टम में ना काउंसिल पे लो ए ला सर्कल ऑफिसर से ला मंदो तुम से ला बांसो लेन पट्टा की पीगे तब बांसो लेन पट्टा की पी को मारो सुई पीजनी के ये मत तुम से पीजनी के तेला बांसो लैंड पट्टा कापी पिया होती पर लगा तो वाला बांसो होत नंग नेक ट्रांग होते के दाके पीजीआर VGR लोंगले दाके नॉन ट्राइबल के मान लैंड पट्टा पिए पुनः सुनते चीनी लो कहते पीपल ऑफ पापियर कहते हला सो नॉन के पट्टेरा मांगे पिलो ला बांसो आधार तुम के लैंड पट्टा का दोको अपल कहां ये विषय नंगे पोला मा सेकलाम ने काजुलों है लासी ला बांसो लैंड पट्टा कोमालो की पिनर माइल तुम के चिनी तुम उठा सालो Land pata ke lage autonomous council CP lage autonomous council dak pulau mati plain district ka lage DC CP jadi lapen ahut pen nanggi pulote Assam government masih ka approve dundun kala ason adang theopu pinelote de and then DC is equal to EM of land revenue pulo kente DC ke undet lo ha plain district ke da ke EM ke undet lo EM si ke claim da ke EM revenue si lapen jom si Assam government approval nangji pulotante Assam government pulot emat lo equal ke Karbiang lo autonomous council la approve homando Assam government benci homando la 6 schedule kipu la si 6 schedule intang puran itu ngipu Len ameter sabange long le la pen revenue alam lo pulotante Karbiang long autonomous council ke Assam government pen che homan la pen
land pen revenue khazana ki pi long li pata ki pi ka do ve alam pulotan te deputy commissioner pen EM revenue ke chi homan la dak a ronzi pudako la six schedule pen si la so pe kapeman dak six schedule pen si kapeman putade ho nang litum ajahar dengan sini ada ihala kitab kaprek pumat haji mene dei a kitab kaprek ala ke pumat haji mene dak gini la 1953 the Materials Land and Revenue Act 1953 along Kopilo Mageto in pursuance of paragraph 11 of the 6th schedule to the Constitution of India, the following act of the Materials District Council, which received the assent of the Governor of Assam, is hereby published for general information. Lakente, a power, a jakong, la soal loga silam yapan, a jakong ki endam ke dako 6th schedule. La 6th schedule do ko basin la bang soal loga silam un. Ante la so a 6th schedule igduk vok pu he diki pu he. A jakong dolo lagi. Non enthexide lote kubulo lage, enthen jong hele pisita lage, enthexide lote lage. Amuni tu masih kelarnan ponde. Lasi ahok alam pu det lo. Le 6th schedule ke puana ke me pu inu dei. Brahmin amuni dei, Bamun amuni. Dak Assam asor, Assam Plain District sigedo. Bamun amuni arleng tepi kabang. Assam government long arleng tepi kabang. Alang li pulau 6th schedule ke me pick lo until la non a council to ampan ki pike la so pa ang nole mukuta ke warason kuyepu pa ang no mukuta ke warla te pa ke mukuta ta chini ne dong go go ye lage ang chini ne la son taksi la bangso 6th schedule me pick ta Karbiang Long Autonomous Council pan pilo Karbiang Long Autonomous Council to chini ne de lo amat dong gogok ne la sonsi dong rub de pusi la council amasi dong tu rub de puyo ki putu la nili amen ye puintum de lo la arlek te pi ba nili no si ni ye la penha la bang sohot ke dam tang sumrong hang ke hai ta du adung si du la sohot Yang penisialah masa ni dinari panakap jiwa bangala Karbiang Long Autonomous Council siang tuliram romhang ke hai stay order ke Julai tarik kreniar misi pilo tidak penpinia mikir plengel opinia itu tuliram romhang ke hai lam kelas itu adalah kopia posin itu Karbiang Long Autonomous Council atau ada EPR tunde depma Labang solam klar Karbiang Long pini arianta alam tiket playing dead lit dead apisita pini arianta Karbiang Long alam klar kopia polo kopia kelo kopia posi pipi lo protante ni ka chini dam chini ni chini tu na tem protante labang solam ke Pawon Kumar pen tuliram romhan ang bom kaching wai so dulu labang so kaching wai so ke pat doke lake RSS bongo senat kunsalam teman ketoi kalang le non ate protan te pinia dalam lamka pia helan kubi posa da pia dum de lo kodalo labang solam no rak tu chini tu labang solam menang kan misa neli ta ke thanja son avelo lage ke thanja son avelo le te Klardak lo kente kubi polo advocate ke toy dum de ai halabang so advocate ta dag di thule ke dokur ratong gali ha high court long si dulu Telepon में जी पुपो कहते टेलीफोन में जी पुपो हाई कोर्ट along si dola sa advocate council advocate ato hala to mahadag dun thadai pupo ya apran ni bezi pu etiken de abinong ke apran ni thom apran bezi pu nangji ladak ta ke to kende di ban ke file dam arni ka prek la pen hala a case ki thur ke arni ka prek ke mati di akhir loge lege thur ka lidet ke इसी नाम कमेंट दो सर जो रंग परसंग हो है वेस्ट कार्बियांग लोंग आगलो बांगक्वान बा दोनक्वान अफान लो कार्बियांग लोंग ऑटोनमस काउंसिल तुमपेन कार्बियांग लोंग ऑटोनमस काउंसिल तुमपेन इंग्लोंग असो कालेजर तुमफान लैंड पत्ता किपिलो अफाई नंग पिखा पुनिली आतिया जगोस्ता पिनियानियंता
nang PI head karbiang lang autonomous council to party PI head. PI Jo report PI head ke? PI Arni si head kala la kre po tarik bodi langkung habea auditorium along. Ko ang lo ne pata pitang lo ko 5,000 lo ne pilo ne pata pitang lo ko. Sedah la dakta CM na ningye hai he. Je karbi mai Ka inglo so tum han ko anno ma epi ki tum han ko anno ma epi alang li ningye hai he. Tela he La pen appointment ta do pilo ko anno ne 21,000 pulo ne pilo de. Sedah la ta ki tum han ko anno ma epi la pen inglo rat tum han ko anno ma epi alang li asata ningye hai de. Anta intang o kubok. Tela arti hai ki hai that means tamane batum non tribal tuman patta longle sojor lu. Kachojor lu ke? Kachojor lu patta ki means kachojor lu. Karbi itu malung lisi kachojor pilu. Karbiang lu autonomous council tum longle sojor je kali sojor lu. Inglo rat tum along lisi ke jor lu. Athema patta ki piho hala premium pinange ka paisa dengi ken ana ling sita. Ame thang pocket lagi che thamji ka li mene seta dengi ken de hala treasury long sita bi aja de me thang pocket long de tham lo anela ka chojor lo Karbiang lu autonomous council tum longle sojor je kali sojor lu. Kasi sojor si patta ka pire lo kente. chojor punang puri pupu hedi seta akama bangenang klang bong ke mati yo De longle patta kamal ko pigende. Longle patta kamal ko pige. Rat tumi piga lige. Rat tumi na salam ngomong lige patta ke. Rat tung salam ngomong ala. Rat tung to koi to mi mana patta. Bilong le lagi. Aprang ating ke lata karbia tu ame thang roma sardum sigi pi. Dia so ko mahal hala so ajak kong ta 19 Faruk Resit kebra ke thoman inkan hala aron ka selam hula ka than pet lo gente. Kasi nono bangke karbiang lo autonomous council tum longle sojor lu. Pura akan pini pencetan. Kali masa. La pencetan nangi netum ajak kong ave pik lo netum aputhak ke tum si ardon tan lo ke tum a order pensi netum kam claim nang kok kalang netum cetan dak nangi. Nitum apa non la bangso alam hosta la PGR VGR lo la istiorder keciman long lo ke lake karbiang lo autonomous council atau rem lo bukan Klardak kali masa Klardak lo lake karbiang lo autonomous council siam tulirang lo tango pula dak pini kali lo karbiang lo autonomous council asiem nang li rem lo bukan sedake klang lo nang li high lo bukan li klang kali nang li tango pula klang kali nang li rem lo pusi nang lindu bok lo pusi tak iklan kali order lo pusi tok lo sa order lo la sol si tok lo tapi eten un hai ko tan kirim lo kalam eten hai ko tan kirim li aja kong kang duk lo hai kor lo anta dun hai hedet lo yo kirim lo kende mane kache song dun ya pan hai kor lo kache song dun ya pan dun hai hedet lam sinon ni tu kar geng lo na se plan lo lasi kijutsi lam sarfa ne li pachini gan tu banke Belek tu pita jog depo, itu masalah siapa alam ifam, sarafam, penalan, media tu metolo, siapa far ke lagi mislead, acip uselang ifam kirlo, jadi pini bangkel bangsa media fan ini jongjel, mau nangkit jong arti ke nantum lam nang cetak thai desi, pila bangsa tok so mesri pacini dah Lasi kewanjian ni jong si topom lang pulo tenang tuliran romhang against to pi la PGR VGR lam ipolo ite no mahedet nang tum tok hailo ma social media lo labang so agudi media bagian nang tum claim bang tono kalam tuliran romhang ke ha copy post ha back code long e piar to mahedet lo hala bang so la people tum tok hahedet kente ha hala bang so to ben la eviction PGR VGR long pen eviction nang ji po tum anke lage non ke do bom a CM a council a birode BJP a pantuke alang litum in check hai nang po lalo media arun lo kemme media tum jong sinang li komane favor tum pote nang media ken nang nelo komane han kilang ni komane nang mila so against to pote nang media part ten no je ini labang so tok so be nang li manang pachini nang li menang jong gelo
setelah bangso mena jong lepote nang itu macam nela masih itu ke nang kini artis ansap kai labi ini lah bangso tok so besini nang pacini lo tok so besini nang pacini lo mo pai por ni pai por ni itu council atum CM atum EM revenue lapen hala principal secretary dongka lo ARO dongka lapen ke joint secretary revenue alang litum dun dema nang litum lan dun nai lapang solam tok hai mai hema che dan dun hai ma che song dun hai ma che song dun hai hema nang itu pinya tok hai lapang so media panili arjun tum la eviction nang ne po hala kekia tum petition cancel nang ipu pudun hai ma pudun hai hema ilitum lan dun hur nai lapang so ketok bang pu panili amen jong pinong lik nili puji nang jong si lar politician keklem bang tung bote filong nang sunut nang media part kan nang nelu lapen nang so media mali ke panan li puitung lo nang itu bang so media ketok bang pu pan kepari sirago mo nang itu media pan ini tu PSLC 1,87,000 nang followers nang itu pan nang strike lagi tu mage nil tu bang so nang tu pan media pan tu media pernah pahok hebat itu, mana jakom dong ni PSL silo. Nang tu pilih lah bangso alam kita ke kumane fan, aning kepat kaya join silo bangso alam kita, usini ni tegam lo. Aku nelihat lah, aku neli pudam itu te, setelah neli puang tung ke, jong si chief mislead keklem a chief lo pudam te, akitab senam lok no tiu. Mislead kalimat kan? Oh, mislead nanti mah. Kopi masih kitab je namrok apor hi hai de. Entah lah hai kan mislead. Abdul kisu berat kali. Lah mislead lo masa. Oh, lah hui mislead lo mah. Lah kitab le je namno. Nang itu mong si dupik lo bante pak ok chu bombo. Pak ok ciklu yon bak chu ci de la kitab namno no. Chu ce pindare ni kente. Sila mangso Agudi media bang pu panti la bangso top so la si pacini lo la si kevangia por jong si la puson topom la putang te ni tum tame nang itu mai gens top nang koppu ni tum nang itu ma gens ani genan koppu komone siam tuliram rong hang pan ani pan sabi pan los nang ke dongi ding hang komone februar pan ani klem ding hang putang te nang itu mai gens ani tum top nang koppu ni tum ta ding genan koppu ni tum pinik kar biang long Inglong masuk kan kira aja pasti tukam keklem itu masar 1951 dan 6 belum nanti kan tumalo nanti kan ceng itu tante kurti belum kudamet ku etak tak le kudamet tanang kan ceng itu tante itu masar jaya kata komalo nanti kan itu kata ini seksi itu dalam karya yang urus itu tak komajo ini lo ningkan troksikep lah ini lo ini lah seksi dalam ditandang nabi komalo nanti kan itu masar jaya kata KGR so pan hamne ning thana ida komala temasar jai katha komana ni dar si kar biaro rong lasuna man nang thana bang doluma nang lisalu sarhan pan abjom tha sita lasi nang ni mangke pilo mislead mislead aku la nitum politics keklem apan le bang sob sikidul ta ke than ta kaliki netung kamata neli HSDC ke do HSDC ke do la core group along ni tum ching vai ti nili puno je itu autonomous state ke hang vek nang po long vek nang po sita hala ke hang abu da bang la sikidul pen ke long tang aja ko an chi pang go tu bom lo te mo autonomous state long tu lok ta aja ko bang ga vede po la po sikidul ta ot pang tang nang ji aja ko kang bo an chi en tu en nang pusi ne hala sohot ke pudun dut Amat halat alam ditungta nang lithan nang ne pudan ne panang puti be kali hai aho kalam nang thanang ne punang puti the lapen inut minister of state aprang ke plan luntang alang li pendan ne licin wai dam lo alang li methang mata pulo sikidul ke constitution within constitution alang li tanang ningje dun lo lapen misen alam nang ningje dun lo lapen ajha to bangge thanan jipo bangke Ereduk ala sota. La si neli HSDC pen suti ke NC alidar bang ini atum pen.
holiram terang ke hai pen lapen doktor jo entorong pia ke hai pen neli suti ge en sikleon thombak neli la sik sidul alam thanan pujo alam magi athema hala suti ge en ia teta neli yong se HSDC long do bo ma ho election je tanra election HSDC tum rem tanote neli phanang pu me meji nang sik sidul alam thanware posi nitum ke rem lo ke pu me meji la sini suti ge en ane neli ma thalo sik sidul alam order ting pen neli ta ke theko holiday mati thek neli ta amasi porhe boblo la paragraph 2 sa paragraph 7 pen ke allo selam ne election ka pedo la pen voter list ka selam la so aron selam nanji puni tu theklong lo la bangge silam tu polo neli ma thake selam nanji pupulo te la pen silam lo te council tum aninga rong pipo si neli ki tin a hogalam lagi apa jo bega lilo Hanggar lidu, anjing orang pik pun positif. Amat alam litung ke tan por alam litung aning oi turong. Halat tu council pan aja ko ngape dia council nili claim lo. Nili poli nili long SSIC tum do Six Schedule Implementation Committee tu alam litung pen anjing wai si nili tum ke claim lo. Amat bangai council tum aja ko ajak kong kiti takap hiri tu amat bange nili tu birudhe claim turong anje hala high court ni tumdam nan poklo high court pen order monglo lata ko ma thatu council tum nang ka ninga rongo populo amat bange kali aning oi turong nge high court pen ajak kong ke long tu okay high court ke ajak kong si pilo lagi nang tum lo se selam no boleh lo ka selam ke komat si ajak kong la heluk mati ajak kong ke don nelo mati lo ka selam aron ka selam un lai lo ajak kong ke don nelo mati ake mahala so aron silam pidet no te ka do wit hala so aron na ting sinan si kro yu nan po ban dia ke theng men ke chok pan gali aron pen si aron ka selam helo ajak kong ke tin nei kam no la yung administration politics along ke ante aron ka selam ji ajak kong high court pidet an alang litung aning oi turong la aning ki turong lo la sini tu election cetan nan kok kerte kasi dan kang tunggaret kali jet ke mati oke nasi pinong we tokso bangke nang tumpame labang so tokso nang lang tum ana pantani li chuning lilo pila PGR VGR alam bangke nang tum monti parsingoy labang so isti order kipia hot kardiang long autonomous council atum upia potsi halabang so ni pia dun hai head that ma labang sorna wala tentang munti hurta kupia posisi yang tuliram ronghang kacotoy jo network ya atum lapen ladak officer atum hati posi pai pia dun dead lo labang solai dun dead lo kupia posi cotoy dun dead lo labang sol lama bangke na itu munti parsikha lasi Klardak alam komentu si kacini maitum chonghong ding na jong si pihai he labang solam tar pihai he lo protang le siam tuliram rong hanta kerem lo wa arika cirung lo ngini labang solam pacini lo asi pinang dia tok so bangke apoda doi golo nili aku putu itu ke hang ta dam de tuan ki yoda ka toy non appears on call for the said respondents kuyo la council along advocate atau apa ukil doman ke hang anda dunde de ke hang dunde tu dalam dalam itu la ke hang ta hedi bang justice tum si ke hang lo ti bangun tu justice tum si ke hang lo la anda dun tu de ta lo herak ni lo kente la si karbiang long karbia peneng long aso tum han kelaji a party kali la BJP la national political party tum ke regional nangji ahok pe regional nangji e det cheraji lo cheraji protang de regional political party nangji nona tu jino komatsi regional pe pantang lo komatsi ke phan ka chi song the ba hokalam ke thama constitution alam ke thama hala lo regional party asi pini na tu ta montino labang so karbiang lo thomas council siap di posi hala bang so ni alam tu toy dun de det ma na tu ta me di tali mo arju hodo ko posi lang tum toy dun de det lo kopia the ke do lo
ini ada itu mal pelan-pelan gitu lah. Basi labang solam itu tarik for di hong na. Tarik for wala eviction ni dia dolar sa. Nang clear pidana lah. Don't inquire anything si stay order hancur. Sita halap don suri ini dorang mati di. Don suri ini pote don farok sirket itu hilang. Lah suri si kalau don trok market. Don inquire ini apa sih eviction nang nek bicara na. Non amat evi lata kai ke ban kuali ke stage na Stage. non la don inquire ini apa. Don inquire don suriner ke puma trok di puma. Ande don faro krik trok sirket. Don faro sirket. Faro krik sirket pemang. Don faro krik sirket. 1900 cuma don dolar. Ande don faro krik sirket ande don faro krik kriner kepra trok si kepra ne kep atu mangi eviction unlang ke non. Lapen hala sarthi pangjo long lagi eviction la unlang ke de. Biar tem ke de eviction ta non. Sila bang solam mangke nang tumbang munti urno lapen nang tumbang me komatsi englong sofa na khiti chirai lamka aning ban kaning gelo. Englong so reng nangji englong so tu man chirai nangji komatsi kaning komat a political party komat a regional political party si kaning gelo lapen national party tu bang solam ningge hai ma bang solam nang tumbang munti nang konon magi non ka munti apolo non hang itu munti thil bom nak lutan ke bang jiar dike itu made itu malong di bangke itu tum along me masih kibir yang angring mangke kedung lu pasti la bang solam yang kita munti noi pasti pinang wesa khana choro lo pin la bang so talk show nang jom ta me ro la bang so talk show ti siara anotinda je than je ke bang je por ko matsi teman der nang rai pipo ko matsi to malong nang rai pipo ko matsi ke nang rai pipo ke nang tu masih kamu cia aja kong dolo, nang tu masih kamu cia keparsing nanggi aja kong dolo, lalu nang tu mulai munci ponon, si pinang me tokso ni besar pana coro lo, labang so tokso, apa nang cikit tu teh pot, alang lifanta, alam hijau ni pedover nang, petibang dia lang liki keklem kita masalah lo sampai anak tu saya anam parab tu nang, si pinang me tokso ni tem lang sering cek lo, kardok.